bari kutubwira ko kuva mu gitondo mate hagibonye kuye yego bari kutubwira ko ari abasirikare bambaye imyenda impuzankano za gisirikare, bari kutubwira ko ari abasirikare bari mu mpuzankano za FRDC kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi bari kwibarabara rya 18 bita bari kwibarabara nyine rya Limete dans l'une de résidence de l'ex-première dame. Bakatubwira ko ari ahangaha ari ahari one of the residence of the first lady Marie Olive Lembe Kabila, ku rugo rwa madamu Marie Olive Lembe Kabila, for a search. Bakavuga ko bagiye kuhasaka. They did not produce any documents for his purpose. Ntabwo bigeze bamwereka na rimwe impapuro zibemerera kuza gusaka, objective of their purpose. Ntabwo bigeze bagaragaza le document pour cela, impapuro zibemerera kujya gusaka. The tenants present on the site are demanding the presentation of the official documents. Abasirikare bakaba bari kubanza gusabwa n'abashinzwe umutekano wa Madame Olive Lembe ko bagaragariza ibyangombwa bibemerera gusaka. Bakaba uyu muntu Steve Wembi ari kutubwira ko amakuru yahawe na local residents, abaturage bo kwa ruriya rugo rwa Madame Olive Lembe. Niba ucuruza akabari muri kontwari yawe ukaba udafitemo inzoga ya Goldberg, Hanson's Premium Light, Hanson's Premium Cider na rikeri ya Diamond Rock yihariye uburyohe ikaba indahiro y'abazi icyanga cya rikeri mu kuryoha, waba wica business kuko wahisha abakiriya bawe akaryoshye. Kubifuza kuranguriza inzoga mwahamagara kuri telefone 0789 99 40 cyangwa 0792 45 28 washaka ko bazikuzanira aho ukorera ukabahamagara kuri 0788 30 wanabasanga aho bakorera Kicukiro muri koridoro inyuma gato yahubatse isoko ry'akarere ka Kicukiro. On les a envoyés soi-disant pour venir m'éliminer physiquement ici. Bari babohereje bashobora kuba bari bababwiye ngo baze bandangize ndi muzima banyicire hano. Umunyamakuru ati se bari bangahe? Ntabwo nshobora kugereranya ngo bari bangahe, ariko bari benshi cyane. Hari amashusho amwe namwe yafashwe bijya kurangira nibwo bamwe twatangiye kujya twababona, ariko hari amashusho amwe namwe mushobora kwirebera mukabona igitero bari batugabyeho. Batangiye kujya batera amabuye, abandi bakagerageza kurira bashaka kuza gutwika imodoka zose zirimo imbere mu gipangu. Hanyuma bamaze kubona ko twababonye bagerageza gusunika urugi kugira ngo binjiremo imbere. Mu ncamake nge navuga ko ibi byose ni ingaruka zo kuba baratangiye bototera umuzenguruko waho abancungira umutekano bemerewe kuba bari, kuko hari metero batagombaga kurenga basatira begera urugo rwa nyakubahwa perezida w'icyubahiro, perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange. Kuri ngewe ndetse no muri ngewe ubwanjye ni perezida kandi azahora iteka ari we papa wa demokarasi w'iki gihugu, kandi azakomeza kuba umubyeyi w'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twarihanganye bishoboka kubera ko turi mu gihugu cyacu. Ahangaha turahari muri Kongo, twakuriye ahangaha, twiza ahangaha, nibyo dukora kugeza n'uyu munsi turabikorera hano muri Kongo. Ntabwo nzi abo bantu, ayo mabandi atinyuka abaturage bacu agahangara igihugu cyacu. Ntabwo ari byo. Ntabwo ntekereza ko turi abo bantu bahangarwa n'ayo mabandi. Ntabwo ari byo. Ndabisobanura neza. Perezida uriho ndabisobanura, wahoze ari minisitiri w'umutekano, wafashe amakuru yarahawe kandi akaba ari we wari uhagarariye igitero cyagabwe cyo kuza gusenya urupangu rw'inyubako ya perezida w'icyubahiro wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agamije gusa kugira ngo yibonere inzira y'ahazajya anyuza ikamyo ze ziri kubaka
ku nyubako ye hariya muri metero nkeya cyane. Ngaho ni murebe ngira ngo noneho mwajya mwakibonera icyo yari agamije, ariko namwe musa n'ababyishimiye. Rero ubu mboneyeho umwanya we kugira ngo mbwire Imana ishobora byose kugira ngo isohoze imigambi yashaka kugirira umugabo wanjye kuri we, ibyo yashaka kugira umuryango wanjye, ibyo yashaka kugira abana ba perezida, ibyo yashaka kugira umuryango mugari w'abemera n'abamukunda kubera politike ye, ndetse no ku baturage ba Kongo bimubeho, kubera ko perezida Joseph ni perezida ufite byinshi akaba afite n'abantu benshi cyane bamwizereramo. Nyagasani ndasenze nkusaba mu butabera bwawe Mana, kubera ko yatugiriye nabi, kubera ko yashatse kwikuza no kwirengeza, kubera ko bishoboke ko yagiriye nabi no gutesha agaciro abandi bantu mu buzima bwabo, ku buzima bwabo adatunze atabeshejeho, akaza biregaho no kubikaturaho mu makoti meza aba yambaye y'icyubahiro, agahita yumva ko ariko ibyo akabirenza ishimwe yakagombye kuba ari kubashimira mu cyubahiro afite uyu munsi. Ngewe ubwanjye ndababaye kandi ndakomeretse kumva nakibonera abantu baje muri mission nk'iyi ngiyi, kandi iyi ni inshuro ya kabiri baje kugaba igitero ku rugo rw'umugabo wanjye. Iyi ni inshuro ya kabiri imigiboneye kuva nagera aha ngaha, kandi hari n'igihe biba tudahari kuko turisanzuye, dufite uburenganzira bwo kujya aho dushaka. Inshuro ya kabiri bazaga kutugabaho ibitero twari duhari, gusa bari kutubwira ngo bari kuri mission yo kuza kunyica. Ariko reka babwire ko nta muntu n'umwe ufite ubuzima bwanjye mu biganza bye, ubuzima bwanjye buri mu biganza by'Imana. Ariko mu gihe tukibitegereje, izi mayibobo mureba izi ngizi bari bohereje kuza kunyica ntabwo zizabishobora, kuko ntabwo zifite ubushobozi na buke bwo kugira uwo zirenganya. Hamwe n'ababatumye rero abapatro babo babatumye, Mana bose ubafate mu biganza byawe, kubera ko jewe ndizera kandi mfite ibyiringiro ku butabera buturuka iwawe mu ijuru bushobora gukora aka kazi. Que la justice divine va faire son travail. Imbere abamamyi n'abatekamutwe bagukinagirije ngo bagufite deal z'imodoka naho byahebye ukajya. Va ku giti dore Swatas ubu wageze ahantu hanyaho rero. Gutumiza imodoka muri Korea, Dubai no mu Burayi, Swatas ibikora mu kanya nk'ako guhumbya. Gutumiza ibyuma by'imodoka, spare parts, umubare runaka n'ubwoko bw'ibyo ukeneye nabyo ni umunyuzo. Icyo ukora gusa ni ukubegera uti noneho ni mu nkorere order imodoka, spare parts ako kanya. Ndetse ahubwo bikore bwangu kubera ko ubukontineri ziri gupakirwa nawe yawe izane n'izigiye guhaguruka. Namwe mushaka kugurisha imodoka zanyu, gukodesha imodoka zigiye runaka, cyangwa abakenera imodoka bagendamo igihe gitoya mu Rwanda, abakenera ingendo zo ku kibuga cy'indege, abahava n'abahajya, deal nzima ni Swatas. Iri soko ry'imodoka abantu barikiniyemo bihagije bazubaza abakiriya, ariko babikoze Swatas itaraza. Hamagara kuri 0788 67 85 97 cyangwa kuri 0787 02 45 13, cyangwa se ubasanga igikonda aho bakorera ku muhanda wo munsi y'uruganda rwa Mironko ku marembo ya Nayeb. Mbibutse ko muri iyi video mwari mukurikiye ya Madamu Olive Lembe ku gitero bari bagabwa ku rugo rwa Joseph Kabila. Ibi ngibi hashize imyaka 2 bibaye. Iki gitero kibaye ubaze mu mibare y'inshura bara cyaba kibaye ubugira kane mu gihe cy'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Naho muri turi naho ingabo z'umutwe wa CRP wa Thomas Rubanga ngo zaba zatejwe icyorezo n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Ils ont attaqué l'une de nos positions à Jo. Nous sommes au port du lac Albert. Lors de ces échanges avec ces alliés du M23, les forces armées ont neutralisé plusieurs miliciens et les armes type AK-47 étaient récupérées. Vous allez le voir. Et en ce moment, nous avons perdu un élément de forces armées Sikombe lors de ces combats et 3 autres blessés. Cette énième attaque de Thomas Lubanga et ses alliés du M23 ont juste l'intention de déstabiliser la province de l'Ituri et surtout empêcher toutes les initiatives de paix en cette période de l'état de siège où nous avons d'ailleurs salué l'annonce de Sa Majesté Chef Kawa Pangamandro de son retour
dans la ville de Bunia, en province de Ituri, pour participer aux efforts de la paix. Et leur intention est d'empêcher ces retours patriotiques de ses compatriotes dans la province de l'Ituri. Étant donné que ces mouvements cherchent toujours à déstabiliser la province de l'Ituri à travers le lac Albert, nous lançons un message fort à Thomas Lubanga et ses alliés du M23. Notre riposte sera impitoyable et nous allons le faire comme nous l'avons fait à Kasseni, à Tchomia et à Nyama. Pour le moment, les forces armées poursuivent ces hors-la-loi et nous allons tout faire pour le mettre hors d'état de nuire et permettre à la population de vaguer librement à leurs occupations. Au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant général Luboya Nkasha Maduni, nous demandons à toute la population de continuer à dénoncer ces renégats. Ensuite, nous encourageons les éléments de forces armées engagés dans les opérations tolérance zéro au bord du lac Albert de ses compatriotes dans la province de l'Ituri. Étant donné que ces mouvements cherchent toujours à déstabiliser la province de l'Ituri à travers le lac Albert, nous lançons un message fort à Thomas Lubanga et ses alliés du M23. Notre riposte sera impitoyable et nous allons le faire comme nous l'avons fait à Kasseni, à Tchomia et à Nyamam. Pour le moment, les forces armées poursuivent ces hors-la-loi et nous allons tout faire pour le mettre hors d'état de nuire et permettre à la population de vaguer librement à leurs occupations. Au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant général Luboya Nkasha Maduni, nous demandons à toute la population de continuer à dénoncer ces renégats. Ensuite, nous encourageons les éléments de forces armées engagés dans les opérations tolérance zéro au bord du lac Albert de les poursuivre jusqu'à le mettre hors d'état de nuire. Pour le moment, la situation est calme. Nous appelons la population à soutenir son armée. Ibuka za nzozi warota gukorera ahantu heza utuye mu nzu nziza y'amakaro abengerana. Ryari hishukirwa rikumenyesha ko muri African Global Construction Limited tugufitiye amakaro akorwa n'uruganda rwa Millennium Tiles Uganda. Niba uri kubaka cyangwa ukaba uri kuvugurura inzu yawe, dusange muri African Global Construction tuguha amakaro afite ubwiza mu mabengeza ateye ubwuzu kandi mu moko atandukanye. Tubafitiye kandi rangete zikorwa n'uruganda rwa Kigali Plastic Limited. Wadusanga aho dukorera mu Gakiro ka Gisozi mu nyubako ya Golden Plaza iri iruhande rwa Twiga Plaza. Wanaduhamagara kuri telefone 0788309274 no kuri 0788357073 cyangwa kuri 0788815596. Nanone reka mbahe ikaze kandi mbabwire ngo nimukomere mu bice bitandukanye muherereyemo. Tubashimira ko mukurikira ibiganiro bya Longa na Siasa. Nje ngo tuburekinga iyi nkuru turangiza twigendere, nta mwanya biri budufate. No kubabwira ko urugo rwa Joseph Kabila, amakuru hano baratubwira ko uru rugo rwazengurutse. Bari kutubwira ngo les militaires antennis des FARDC sont depuis ce matin à 18e rue Limete. Bari kutubwira ko kuva mu gitondo mate hagibonye kuyihe yego, bari kutubwira ko ari abasirikare bambaye imyenda y'impuzankano za gisirikare. Bari kutubwira ko ari abasirikare bari mu mpuzankano za FARDC kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Bari kwibarabara rya 18 bita bari kwibarabara nyine rya Limete dans l'une de résidence de l'ex première dame. Bakatubwira ko ari ahangaha ari ahari one of the residents of the first lady Marie Olive Lembe Kabila, ku rugo rwa madamu Marie Olive Lembe Kabila for a search. Bakavuga ko bagiye kuhasaka. They did not produce any documents for his purpose. Ntabwo bigeze bamwerekana na rimwe impapuro zibemerera kuza gusaka, objective of their purpose. Ntabwo bigeze bagaragaza le document pour cela, impapuro zibemerera kujya gusaka. The tenants
the tenants present on the site are demanding the presentation of the official documents. Abo basirikare bakaba bari kubanza gusabwa n'abashinzwe umutekano wa Madame Olive Lembe ko babagaragariza ibyangombwa bibemerera gusaka. Bakaba uyu muntu Steve Wemby ari kutubwira ko amakuru yahawe na local residents, abaturage bo kwa ruriya rugo rwa Madame Olive Lembe. Ubu butumwa tumaze kububona, icyo nahise nkora nge no guhita njya kureba kwa Joseph Kabila we nsanga we ari gutangaza iki. Joseph Kabila icyambere, uyu mugabo mwibuke ko uyu mugabo witwa Juda RDC niwe ejo bundi nari ndi kubereka wari uri kutubwira ko Joseph Kabila yaba ari igoma, kandi mwabonye ko n'ubundi ibinyamakuru bindi nabyo byakomeje gusubiramo koko Joseph Kabila ashobora kuba koko yarageze igoma. Noneho uyu nguyu yari kutubwira ngo après avoir fui le combat pour Gisenyi, nyuma yuko ahungiye intambara ku Gisenyi, Joseph Kabila et ses acolytes, Joseph Kabila n'abari bamuherekeje barimo uwitwa Alexis Ntambwe Alexis, uwitwa Richard Muyeje n'uwitwa Janine Mabunda viennent tout au juste de revenir à Goma. Bakaba barahise ko bagaruka i Goma. Il vient à quitter la ville au moment où le Wazalendo l'attaquaient. Bahunze umujyi mu gihe Wazalendo yahateraga, préféra fuir pour se protéger. Bahitamo guhunga kugira ngo bakize amagara yabo. Ils sont même partis dans la même voiture que les coordinateurs de l'AFC. Akaba ari kuvuga ko bagiye mu modoka n'ubundi isanze itwara coordinateur wa AFC. Uyu Juda RDC niko yatubwiye, narababwiye ngo nyuma ya ntabwo aya makuru sima afite ubushobozi bwo kuyaverifiya, gusa rimwe na rimwe ayo makuru izi Twitter tuzireferaho kuko amakuru aba ari kuduha iyo bukeye kabiri gatatu ukumva ushobora gukora follow up ariko kuverifiya ngo menye ko Joseph Kabila kuko yahungiye ku Gisenyi cyangwa se yahungiye gusa hari reference uba ufite. Ayo makuru rero ya Juda RDC tumaze kuyabona nayo, nakubwiye ngo twagiye no ku rukuta rwa mwenyewe Joseph Kabila. Ngira ngo numureba nino foto ye nyiri bwita akoresha, nawe ibi nibyo yapostinze none. Aravuga ngo il dit que je suis derrière les groupes armés. Bavuze ko ndi nyuma y'imitwe yitwaje intwaro. Je leur réponds, ariko narabasubije ngo où sont les preuves? Ese ibimenyetso mwaba mubifite? Le problème c'est ce que dit. Le solution aussi c'est ce que dit qu'il parte. Rero ikibazo ni Tshisekedi, n'igisubizo kiri mu biganza bya Tshisekedi. Le peuple congolais mérite mieux assez de diversion. Abaturage ba Kongo bakwiriye ibyiza. Hanyuma ubutumwa je yari yapostinze nabwo n'ubutumwa yaherekesheje utwana tudukobwa twarimo tubyina, sinzi niba mwana bubonye, reka turebe ko tububona, nitutabubona tureta twikomereza, ariko ko adakunda gupostinga yego dore ngubu ntabwo akunda gupostinga, niya postinga akapostinga utuntu dukeya. Mbibutse ko abantu bafite iyi blue tick, mu gihe twebwe burya abandi badafite blue tick, nanjye ndimo nta blue tick, ngira ko Twitter muri social platform zananiye, burya nyigira account yo kugira ngo nyigire access mbashe kureba amakuru, ariko ngiyewe Twitter yarananiye rwose. Joseph Kabila rero ejo yapostinze iyi video irimo tutwana aba bajene bari kuririmba, nangiye kuvuga ngo tutwana aba bajene, urabona ko byasa kose baririya muri ya migabane y'amasimbi, urabona ko bicaye mu masimbi nyine, cyangwa se ibyo mwita neje mwebwe. Izi neje bicayemo urabona uko bari mu bihe by'ubukonje, biragaragara ko bari muri ibyo bihugu bigira maneje, dore barazifite mu ntoki, bari kuririmba ngo laver une seule fois pour toutes par le sang de l'agneau. Je suis plus blanc que la neige, saint et juste devant Dieu. Umutagatifu ahora yera. Aravuga ngo ndera nk'urubura kandi umutagatifu, sibyo? Ndera nk'urubura kandi umutagatifu ari imbere y'Imana. Umwere, okay, saint, umwere kandi ndera nk'urubura kandi umwere ari imbere y'Imana.
ubu ni Joseph Kabila kuko azi ko afite zipo tuhuma nyingi, hari ibirego byinshi we avuga ko ari byo bari kumuhimbira. Ahangaha ho ubwo ndi kugera ku itariki 12 biriya nibyo kuri ejo bundi yaravuze ngo l'OTAN est compté, igihe kirabaze, le peuple a besoin de moi, abaturage barankeneye, vous avez encore le choix, kandi muracyafite amahirwe, partir avec dignité ou affronter l'humiliation. Ni mwemere kubaho mu buzima bw'icyubahiro cyangwa se mwemere guhangana n'ipfunwe ou affronter l'humiliation populaire. Ni mwemere kubaho ubuzima bw'icyubahiro cyangwa se noneho muhangane abaturage mwemere baba mwaze babakoze isoni. L'histoire se souviendra de ce que vous décidez maintenant. Amateka azabibukira ku myanzuro muri gufata none. Urumva ni Joseph Kabila utakundaga kuvuga, ni Joseph Kabila uyu munsi uri kuza kuvuga tukamwumva mu mvugo z'amaganya. Dore hano noneho nejo muri ku itariki 12 tujuru niwo turi. Urabona hano, reba hano, Joseph Kabila Kabange, bienvenue à Lualaba, le pacifiste. Pacifiste, uri umunyamahoro. Nyakubahwa Joseph Kabila, uri umunyamahoro. Urakaza neza muri Lualaba. Lualaba ngira ngo ni muri n'ubundi ni muri Katanga. Ni muri Katanga cyangwa se nababwiye ko yavukiye hari yabita ngo ni hari ya Pierre Murere yari yarabanje gushinga imitwe y'inyeshyamba, nawe haryo bahita ngo iki Hewabora, kuri rya shyamba rya Hewabora. Yego. So aha rero abaturage bari kumubwira bati urakaza neza, naga poste bari bakoze na waraga posting. Aravuga ati je vous souhaite un bon retour. No, ntabwo ari Joseph Kabila murambabarira. Ntabwo ari Joseph Kabila wabyanditse, ahubwo we icyo yakoze oya. Nari ngiye kuvuga ngo niwe wagikoreye repost, ntabwo ari we wagikoreye repost, ahubwo iki kintu cya postingwe n'uyu muntu witwa Kasimir Sindani. Uyu Kasimir Sindani niwe wanditse ari kumubwira ati je vous souhaite bon retour sur la terre de nos ancêtres. De nos ancêtres. Ngwifurije kugaruka ikaze, mwifurije ikaze, urakaza neza ku butaka bw'abakurambere bacu. Vous êtes une figure emblématique de la politique congolaise et vous avez laissé des institutions stables sans népotisme, mais aujourd'hui tout en rouge. Uri umugabo w'umunyamahoro, un homme pacifiste. Uri umugabo emblématique, uri umugabo w'icyitegererezo de la politique congolaise et vous avez laissé des institutions stables. Kandi uri umugabo wadusigiye inzego zubatse kandi zihamye, sans népotisme, nta cyene wabo, mais aujourd'hui tout en rouge. Uyu munsi byose biraharindimuka, biri mu mutuku, tout en rouge, byose biri mu mutuku. Murabizi ko ikintu kiri mu mutuku nyine nta buzima kiba gifite, kiba cyararangiye. So ibyo ni bimwe mu byo nakubwira rero mu biri kuvugwa kuri Joseph Kabila, aho batubwira ko urugo rwe rwatewe, ariko hirya y'ibyo yavuga uko yakitwara ku mihanda aho tumubona, kuko mu buzima busanzwe Joseph Kabila ubundi ni umugabo udapfa kujya muri public. Murabizi n'iyi myaka abantu bari kuvuga ngo kucya sohotse agiye hanze, ariko yari amaze imyaka 6 ari silent kuva mu 2019 yava muri Kongo, yari silent, nta muntu wari uza ahari no kumenya ko yari ari kwiga Johannesburg, nabyo byatwaye igihe. Rimwe na rimwe bazakubwira ko aba Johannesburg, ariko abandi bazakubwira ko aba muri Ethiopia, ubundi bakubwira ko ari Zambia, ubundi bakubwira ko ari muri Mauritania cyangwa Zimbabwe, ubundi bakubwira ko ari muri Zimbabwe, kuko muri Zimbabwe n'ejo bundi batubwiraga yawushirijwe n'igitero kubera ko inzego za Zimbabwe zari ziri kumurinda, kandi burya Zimbabwe iri mu bihugu bya Afurika bitunga nabyo bibeshejweho na esprit militaire, zitunga igisirikare. Ibyo byose rero uwo niwe Joseph Kabila turi kukubwira. Urugo rwa Madame Live Lembe ubu n'ubwa kabiri ge nibuka baba baruteye, kuko mwibuke no muri 2024 mu 2024 mu ntangiriro z'uwo mwaka ndumva aribwo Madame Olive Lembe, niba atari 2023 haba mbyitiranije, urugo rwa Madame Olive Lembe niba atari 2023 cyangwa 2022 yavuze ko urugo rwe bari baruteye. Hanyuma urugo rwe bararutera, baranarasa, abashinzwe umutekano bagerageza kurasa, bahangana n'imitwe yari ije kumutera, ariko yo yari imitwe yitwaje intwaro ariko batamenya ari bandi. Ariko uyu ababo urabona ko ce sont des FARDC niko bari kutubwira, bari bambaye n'impuzankano zabo. Bavandimwe, uyu ni Joseph Kabila uyu munsi Kinshasa iri gutinya
abiwabo bamwe nibo babandi turi kumva bari kuza kuririmba. Dore ngaba abo bagabo bari bajiwe kuntu bambaye, ugerageze urebe hano urabona ngaba ari bambaye les uniformes, kandi koko n'ubundi nahangaha ndabyibuka icyo gihe ku rugo rwa Joseph Kabila bari kutubwira bari bateye, n'ubundi nahangaha. Joseph Kabila rero uyu nguyu niwe uri guterwa mu gihe Kinshasa iri kumutinya, noneho ibintu bijya gucika inkungu zijya kubijya inyuma mu Kinyarwanda, ariko bavuga ni Joseph Kabila wavuze ko atashye kandi akaba ahitiye muri parti yinjiriye muri parti orientale. Bamwe batahafite imitungo koko. Madame Olive Lemba agira inzu niyo uhagaze hano hakurya za Busasamana bakwereka imidugudu ye hakurya, yahagiraga imishinga za NGO zita ku burenganzira bw'abagore, yagiraga imidugudu, amazu yaho avira ziba hariya. Buriya umuntu utuye muri Goma bakubwira ko muri Goma igiciro cyo gukodesha kiba kihagazeho, niyo mpamvu bagafite baza kubaka amavira, kuko vira yaho inzu yahari Goma rwose kuba ari inzu isanzwe nk'izi ngizi tubamo hano i Kigali, bakubwira ko nibura y'ibyumba 3 na saro, iyo nzu bashobora kukubwira ko iyo nzu iri kwishyura ibihumbi 3,000 $3,000 rwose urayishyura. So Joseph Kabila hafite imitungo, za Lubumbashi hafite imitungo, iyo za Katanga iwabo hafite imitungo, ariko nanone hakaba n'izindi muvoma twabonye zavutse ziri kwamagana Joseph Kabila iwabo muri Katanga. Twabonye izindi muvoma zavutse muri Katanga zivuga ko ziri kwamagana Joseph Kabila. Ibyo byose rero ni ibintu tutakita ko bibaye kubw'impanuka. Urugero, reka turebe, uretse urubyiruko duherutse kubona rwambaye ariko Kongo ni igihugu nyine kibereyeho mwiyobera, wamenya uko Kongo iri uri umunyekongo naho bundi rimwe na rimwe natwe kuza kuvuga ngo tuba twabisomye ngo turabyumva ngo dukurikira amateka, nabyo bishobora kugucanga. Duherutse kubona urubyiruko rw'abanyekongo rwari rwiyambariye rwose mu buryo busanzwe, bari kuvuga bati Joseph Kabila nuramuka ugeze hano twebwe tuzagufata rwa mikono, tuzakwifatira muri iki cyumweru. Nibyo byose ndikubwira n'ibyabaye muri iki cyumweru, nyuma yuko avuze ko azaza kandi agahitira muri parti orientale. Abo ni za Wazalendo n'abandi. So twabonye n'ubundi rero iyi nkuru wenda twasiba guhita twegeranya na Joseph Kabila, ariko abazitubarira cyangwa se abashatse ko tugira icyo tuzimenyaho, abazitubariye bo batangira kuzitubwira, batubwiye ko agression rwandaise à Lubumbashi ni umugore witwa Marie-Thérèse Sombo uri gushishikariza urubyiruko le jeune universel à ne pas trahir le Congo, kudahirahira bagambanira Congo. Ariko kubwira urubyiruko rwa Kongo kutagambanira Kongo, none se agression rwandaise yiraziramo gute? Ni aya magambo ya agression rwandaise murabona ko na magambo bagaruye nyuma y'uko ibiganiro bya Doha abantu batangiye kubiburamo icyizere, nibwo bongeye kugarura M23 bar RDF cyangwa se M23 soutenu par Rwanda. Ariko mbere ntabwo bari kubivuga, mbere bari bongeye koroshya imvugo bakavuga M23/AFC. La ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, ministre ushinzwe uburezi bw'amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza, Marie-Thérèse Sombo, a lancé un message à la jeunesse universitaire du Haut-Katanga lors d'une conférence de veille patriotique organisée à l'université de Lubumbashi ce lundi 14e avril 2025. Hari mu muhuro yagira nyene urubyiruko rwiga amashuri makuru na kaminuza, akaba yari gufashishikariza ko bagomba kugira ubutwari ntibagambanire Kongo kuri uyu wa mbere w'itariki 14. Face à la guerre d'agression que subit la République démocratique du Congo, la ministre a appelé à un éveil patriotique profond dans le monde académique, positionnant les universités comme bastion de résistance intellectuelle et morale. Dans son mot de bienvenue, le professeur Gilbert Kishiba, lecteur de l'INILU, anneau de la conférence des chefs d'établissement de l'ESU dans le Haut-Katanga, saluer l'initiative de la ministre dans la mobilisation comme souhaité par le président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yababwiye ngo vous êtes venus
sous l'égide du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, grand chancelier des universités en République démocratique du Congo. Ati rero naje hano, vous êtes venu mwaje ku butumire mwaje hano mu izina rya perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ari nawe ukuriye kaminuza cyangwa se chancelier mukuru w'amashuri ya kaminuza yose yo muri Congo. Nous voulons le saluer pour son championnat de l'éducation. Turagira ngo tubanze mbere na mbere tumushimire ku bw'aya marushanwa yo mu burezi. Vous aussi nibyo vous êtes une championne. Vous êtes une championne de la qualité dans la recherche et la formation académique dans les services rendus à la communauté par nos universités. Nous voulons, Madame la ministre de l'ESU, biriya ni biri kuvugwa na nuriya ukuriye uriya mugabo ukuriye kaminuza ya hariya, ariko uyu mubyeyi we yavuze, uyu ministre ushinzwe amashuri makuru na kaminuza yavuze ngo ahangaha niho muri iki gika niho bari kutubwira ko yababwiye ko bagomba nk'urubyiruko kudagambanira Kongo. Ariko rero muri Kongo nibyo mbabwira, ntinzego zaho zigira uko zikora nuko ziberaho. Ubundi ni gake cyane wasanga nka ministre w'uburezi, ministre w'umuryango hano ashobora kuba yagize aho yagiye ukagira aho umwumva ari kwihuza. Niba uri muri Mineduc urita kuri police z'uburezi, ariko ni gake cyane wakumva ari kuvuga ku makimbirane igihugu gifitanye n'ikindi cyane, ariko muri Kongo nyine bagira ubudasa bwabo. Hanyuma rero dusoza nyine ariko ibi ngibi impamvu inkuru nyigarutseho ni ukugira ngo wumve indimi abanyekongo b'iwabo wa Joseph Kabila, imbaraga ziri gushyirwa iwabo wa Joseph Kabila. Ubundi nujya kureba mu mateka bazakubwira ko kuva mu mateka ya kera na kare burya ngo abaruba n'abakatange bamwe ari abantu bahanganye, kubera ko abaruba ni abantu bafite imbaraga b'ibigango, ni abasore, ce sont des géants, ni abasore b'ibigango. Abaruba nabo bakaba abahanga, abanyabwenge, ikindi bakaba basirimu, ikindi bakaba bafite ubutaka bukungahaye, kuko ugereranije n'abaruba bazakubwira ko abaruba ni abantu bitungiwe no guhinga kuruta ibindi byose. Hanyuma abo bantu bashobora kuza guca inshuro, bakaza guca inshuro mu bakatange. Abakatange bakaba abantu bafite ubutaka bukize, ni abasirimu, bariga, bagira gute, ariko nyine ni amoko yagiye ahangana, ni abantu bagiye bahangana cyane. So hakabaho n'ako kantu ko kudahuza mu rurimi. Burya abantu bo muri Katanga ku ijanisha rinini banivugira Igiswahili, ntibazakubeshye, ku ijanisha rinini bivugira Igiswahili. Abo bantu bose rero ndi kukubwira bavandimwe, izo konfure ntukajye uzibona wumve ko ari ibintu bivutse nonaha ujye ubishakira ikirari cy'igihe kirekire. Uzajye wumva abantu bari kuvuga ngo ntabwo bashaka ko bubaka federalisme, cyangwa se bakumva ko federalisme umuntu wahaye ukwigenga, uramutse uhaye izi ntara kwigenga, bati nta kindi cyaba gisigaye kugira ngo zibe zibonye icyitwa balkanisation, kugira ngo zibe zibonye kugira ngo zikore zitanyure, kugira ngo zite ziyomora. Noneho ndimube bya bindi mvuga ngo muzakiraho guverinoma centrale ntibikizigenga. Niyo mpamvu bari kubyanga, ariko ibyo ni ibintu batangirira ikirare. Ukabona n'ubundi birimo babagabo bitwa ba Jande, akandebe kizina ndibona niba ntaribonye, muranyihanganira. Edayera ya mazina yose uko ngiye gusomera n'uyasoma, n'ubundi urasanga ikirimo nihangana hagati y'aba bantu nkubwiye. Ni hangana ri hagati y'abaruba n'abantu bo muri Katanga. Abo bantu ayo mazina ni Etienne Tshisekedi ku ruhande rw'abaruba, hakaba Olivier Kamituga Katange, uwitwa Michael Chibangu, ntabwo ndi kumenya wese ndamenya ari uwahe, uwitwa Jean Nguza Kalebon, uyu Kalebon Jean Nguza we nawe ni umukatange, ugiye yabayeho premier ministre wa Joseph wa Mobutu Sese Seko Ngwendo wa Zabanga. Niho hari bakubwira ko bajyanyeyo uyu General Major Edi Kapende, umwe wagize uruhare mu rupfu rwa Mobutu,
ariko yamara kugira uruhare mu rupfu rwa Mobutu bakamufunga, bamara kumufunga yafunzwe na muhungu we Joseph Kabila. Amaze gufungwa na muhungu we Joseph Kabila, Tshisekedi aje ku butegetsi taramufungura, yamufunguye icyo gihe yafunzwe ari koloneli, ahita amusimbutsa, ahita amugira general majoro, ahita namuha kujya kuyobora Katanga iwabo wa Joseph Kabila. Bishatse kuvuga ko yarariyo nko mu messenger wo kujya kubabwira ngo kuvuga ngo ujye undebera. Hakaba namo yize Katumbi. Ayo ni amazina buri gihe uzajya uhora wumva mu bibazo biri hariya uko babivuga mu buryo bwa politike cyangwa se muri influence yabo, influence politique. Reka dusoze nkwijyaniye mu gice cy'amajyaruguru. Aba nta basirikare uri kubona mu gice cya Kivu y'amajyaruguru irya nanone indi nkuru aho bari kuvuga ngo the Armed Forces of the Democratic Republic of Congo FARDC announces that they have killed dozen militiamen of the Convention for the Popular Revolution CRP. Iyi CRP ni imwe ya Thomas Lubanga. Bishatse kuvuga ko Thomas Lubanga ari kurwana. So Thomas Lubanga yatangiye intambara muri Ituri, ndetse muri iyi ntambara ari kurwana akabubona dugendeye kuri iyi nkuru ya 7/7 CD ikinyamakuru cyo muri Congo, ukabubona ko iyi CRP ntabwo imerewe neza. CRP ya Thomas Lubanga yatangiye intambara, ariko nubwo yatangiye intambara ntabwo bayoroheye kubera ko ahanga bari kutubwira umubare w'abasirikare bo kwa Thomas Lubanga bahaguye. Nibura bari kutubwira ko baguye hafi ku bice bikora ku kiyaga cya Lac Albert in the territory of Njugu, precisely in the village of Jo. Mu bice byitwa za Jo hariya muri Njugu niho bari kutubwira barwaniye. Their spokesperson in Turi, Lieutenant Jules Ngongo, says that this loss was inflicted on the enemy during attack on the position of the 332 FARDC kuri batayo ya 332 ya FARDC ariko ya marine, yego marine ya FARDC naval base on the Monday April 14th. Ku itariki 14 nibwo icyo gitero cyabaye muri Turi. Bakatubwira ngo when they tried once again to attack one of our positions, the armed forces retaliated against this movement allied with the M23. Baravuga ko uyu mutwe wa Thomas Lubanga waba uri muri alliance allied with the M23. Uyu mutwe waba uri muri alliance na M23. Akavuga ngo we neutralized a dozen militiamen. Tukaba twarishe neutralize. We neutralize dozen of militiamen. Dozen ubwo ni mu basirikare barenze 12 ubwo ngira ngo birumvikana. Bakaba barisha ibinyacumi by'abasirikare. Weapons of war received, akaba hari intwaro banyaze, and we are continuing operations against this labor movement of Thomas Lubanga. Tukaba dukomeje nanone intambara yo ibikorwa bya gisirikare, military operations, ariko bari intambara. Dukomeje nanone ibitero byo guhangana n'izi nyeshyamba za Thomas Lubanga. Ibyo byari biri kuvugwa in a statement to the press. Mu nyandiko mu ibaruwa yageneye itangazamakuru, statement singombwa ibaruwa nibwo yaba ari kuvuga mu ijambo yagiranye n'itangazamakuru. Uyu muvugizi tumusomye he, yego Lieutenant Jules Ngongo akaba ari we muvugizi, ariko ntabwo ari kutwereka ari umuvugizi wandi. Their spokesperson ariko ubwo no umuvugizi wa Armed Forces of the Democratic Republic of Congo FARDC. Nibyo no umuvugizi wa FARDC Lieutenant Jules Ngongo, no umuvugizi wa FARDC akaba yarari kuvuga kuntu aba CRP bagabye ibitero kuri naval base ya 332 ya FARDC ku birindiro by'ingabo za marine za FARDC biri hafi na Lac Albert. Nibyo hanyuma igisirikare cya FARDC kirasubiza. According to the letter, the rebellion of the PRC aims to prevent the return of peace in this region, and especially the return of the customary chief Yves Kahwa Panga Mandro, who wants to contribute to the stabilization of the region. Bari abarwanyi b'uyu mugabo bari kutubwira Thomas Lubanga, bakaba bari kurwana, bakomba kukurwana kwe bigiye gutanga icyo cyuko uyu mugabo witwa Yves Yakwapanga Mandro yaba ari gushaka kongera kugaruka guhungabanya umutekano w'iriya ntara ya Ituri. In the ranks of FARDC, the elements was killed during the attack
in the ranks of FRDC. Amakuru yatangajwe na FRDC nuko aba basirikare barwanyi ba CRP baba bishwe mu gitero nyine cyagabwe na FRDC, nkuko biri kuvugwa n'amasoko y'amakuru amwe namwe, bakaba bari guhamagarira abaturage gukomeza gufatikanya n'igisirikare cyabo to put their outlaws out of harm's way, kugira ngo babafashe babakize icyabagirira nabi. Aya makuru rero nshuti bavandimwe akaba asohotse nyine twagiye tubibabwira mu minsi yashize, bari kutubwira ukuntu Thomas Rubanga yatangije umutwe. Ni Thomas Rubanga ufite izina ritari ritoya, ni Thomas Rubanga umenyereye iby'imikorere y'imitwe, ni Thomas Rubanga uturutse muri AFDL, ukazamuka muri za RCD, ukazamuka muri CNDP, M23 ya mbere, uko zagiye zihinduka zose Thomas Rubanga arazizi, yagiye akorana n'abaziyoboye arabizi. Ikindi no gihe ibitero babyubuye muri turi mu gihe tubona ko influence ya Uganda, murambabarira, influence ya Uganda mu byifuzo by'uko ituri yayoborwamo turabibona. Tubona uwitwa Muhozi buri munsi ari kuvuga atari ko kiriya cya Johnny Ruboya Nkashama mu munkize Nkashama, ngira ngo niko bamusoma, Johnny Ruboya Nkashama, bakaba bari kuvuga ko Nkashama abagande batari ko mu mudukize yajya bangamira operation zacu za UPDF, kandi koko abanyekongo barabarakariye kuko bavuye muri Rubero M23 irafata, kandi abaturage icyo gihe bari batangiye kwigaragambya bavuga bati nimurabuka mugiye M23 irahita ko ifata amatekwa bya bice tuyoborwe nayo. Nababwiye ko kuri M23 vis-a-vis y'abaturage bari kumva ko M23 igiye kubageraho, usanga badagadwe, ntabwo bumva ko narababwiye ntubanza barabwiye ko M23 igira imirizo nka bamwe bo hakuni naha abo kwa Habyarimana bavuga ko bagira imirizo, kandi koko hari umudemobe twigeze kuganira wo ku bwa Habyarimana umudemobe wo ku bwa Habyarimana twigeze kuganira yarambwiye ati atari ko uzijwi rya mbere ry'inkotanyi riri kuduhamagara rivuga ngo abashaka, ariko bamaze gukuraho ubutegetsi bwa Habyarimana n'igisirikare cye byagiye no guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi, bahise ko bahamagara abahoze muri FAR badafite ibyaha bakoze baze bajye mu gisirikare, abashoboye kandi koko baraje. Hanyuma rero arambwira ati icyo gihe uzi baduhamagara bwa mbere ati warabyumvaga, atwavuga uti mana yanjye we, atubungiye kujya muri ba bantu, kuko ariko bari barababwiye. Icengeza amatwara ryo ku butegetsi bwa Habyarimana ryabaga rivanze n'urwango, ryabaga rivanze no kwanga abanyarwanda bari bari hanze y'igihugu. None umva ko imishyikirano yaranze nayo yijyama atayumva, baramurwanyije baramutsinze, nawe wumva ingabo ze nyine uko zari zimeze. Nuko abaturage bo muri turi nabo rero cyangwa mu bindi bice nyine 23 tarageramo, wabarana za Kisangani n'ahandi, iyo bumvise ko M23 izahagera, bamwe usanga batungwa ahubwo bakaza gutungurwa no kubona none se ko tubona sari abantu, ko tubona sari abasirikare, ko tubona se ndetse sometimes they are smarter than the FRDC. Bimeze bite? Ariko nyine ni ku muturage bamubwiye, nose mwagiraga ngo avuge kundi gute, yavuga kundi gute ariko bamubwiye. So ngayo nguko rero muri turi abaturage bari ubwo iyo nkuru nari nyigarutseho ndi kuvuga ukuntu muri turi hari bifu yuko nubundi bari abantu bivuga zirangabo za UPDF, abaturage bazirebye igiture kubera ko zavuye mu bice M23 ikabifata. Ibyo nabyo bakabibona muri komplo n'ubundi Uganda yabibanamo n'ubutegetsi bw'Ikishasa, nubwo nyabona ibyo byo bitavugaho ngo buri gihe nkumva buri gihe barahoza igihugu kimwe mu majwi, kandi ubona ko n'uruhare rw'icyo gihugu rwaba ruto ugiye kureba urundi ruhare rw'ibindi bihugu ahubwo mu bibera muri Kongo. Bavandimwe, iyi ntambara ya Thomas Rubanga iri kuba muri turi muyirebere n'ubundi muri ya karita ejo naho zambereka, ariko ubu ntabwo iyi karita nayigira hafi ngo nyigarure, ubyumvire muri ya karita ejo naho zankwereka, ubwo ndi kugira ngo ndebe ko twayigeraho, kandi koko turayigeraho inshallah turayigeraho. Singiye se ntabwo ari iyi ngiyi ejo nari mfite, ariko iyi ngiyi nayo byakora, iyi ngiyi birakorana. Iyi karita wayibonye hano,
ituri turi kuvuga iri hano, ituri iri mu bya hano gutya niho ituriri. Hanyuma ngiyi Goma, ngiyi Bukavu, ngizi Kivu muri make, Kivu zombi. So hanyuma iyo niwumva intambara iri kubera muri ituri bakakubwira ko M23 muri Uvira ibintu iri kwenda kubisoza, uhite wumva ko bakakubwira ko muri Katanga hari abaturage hatangiye gukorwa ubukangurambaga bwo kubwira abaturage bo muri Katanga ngo nimugambane, mujye mu gisirikare mujye muri Wazalendo mu Rwanda, mugire gute. Icyo bari gutinya n'uyu mutuku wose nk'uko ubona, uyu mutuku wose uko ubona, iki gice cyose kingana gutya, iki gice cyose nicyo bita parti orientale. Iki gice cyose nicyo cyitwa parti orientale, nuko ubundi ari iyi ngiyi ije. Yego, reka ndebe ko ko biri kwihuta se. Nibutse ko atari ahangaha, ntabwo ari ahangaha twabikura, ntabwo ari ahangaha twabikura, ahubwo biri nibyo, ariko ubwo nitubibura muri hangana nyine, nitubibura muri biri muri iyi nkuru hano. Iyi nkuru niyo ejo twari turi kubagezaho, iyi article niyo ejo twakoresheje. La République démocratique, la République fédérale du Congo, nouveau défi, nouveau pays. Iyi article yari yanditswe na ejo twarayikoresheje, twayibabwiye ibyo uyu mugabo niyo nkubira arimo mu kanya mu kiganiro twatambukije Patrick Muyaya nibyo yarari kuvuga. Twebwe icyo twari twitumbiriye ni iyi karita gusa, naniyo twishakira. Dore ngiyi turi hano, ngiyi Nord Kivu, ngiyi Sud Kivu, ariko ngiyi orientale. Iki kintu cyitwa orientale rero nicyo ubona kiri kuza gutya, n'ubundi kikaza kigatambuka na Kasai orientale, n'ubundi kikaza kikanyura hano, warangiza kigatwara na Katanga. Ngiki Katanga cyayitwaye, bishatse kuvuga ko iki gice cyose rero za Maniema, Kindu, Kisangani, Ituri, Katanga, Kivu zombi na Ituri, ibintu byose biri muri orientale. Nicyo bari gutinya. Niwumva bari kuvuga Katanga, wumve ko, niwumva menace ziri kuba kuri Joseph Kabila, wumve ko izo menace zose bari kuzimutinyira kuboko, niwe muntu uri influential noneho muri Yuwevu yabyutse nonaha. Ariko Ituri noneho kuko ariyo turiho nonaha, iyi Turi ikaba iri kurwana, baravuga ko barabanyeshyamba ba CRP bo kwa Thomas Rubanga, bakaba bari kurwana intambara imwe na M23. Ibyo rero ubwabyo bikaba bitinyitse. Reka ngushimire rero ko wadukurikiye, mwakoze cyane kubana natwe kandi mugira amahoro. Nyagasani abagirire ibikwiriye, imbaraga n'umurava wanyu.